Ti Masakbayan. Full episode. Bunga ti kinaranggas. Agbalik ka dito balik ti rancho tada pa pala. Apay nga wingiwing ka. Adamat ni Manang Marta ayayam? Juan, Dad, saan ka panaw? Sana mabalin iho. Inak kita nang iti bayar iti baka dito rancho. Adun ti mabalin ang malako a baka. Bayan, gumatang akto iti chocolates mo. Biit lang nga Dad. Wen, mabiitak lang. Agyan ka lang iti kwartom. Agawid ak matla adagos. Rumor kayo ka dita, sir. Wen, ibilin mo ka nagiti cowboys nga iabog na itinaaladan iti nagtiransyo nagiti mabalin na malako abaka. Wan, sir. Ita ka di nga umay dagiti bayar? Day tamot tinagtutulagan mi. Marang no makaumay da aging kanumalam. Inakitaan kita duman no makaumay damat. O sige nga ron, sir. Inak nga ron ibaga kadakwada. O sige, tamapanak mo ten. Paisaga naman gayam ti kabalyo apag sakaya karumwar. Sige, sir. Taisaganak ti sadal na. Awan nga min signal iti rancho. Iso asa na basta maawagan lagi ti bayan. Hoy, si ka nga normal. Ada ka nang kan inuwam iti kwarto. Umunag ka ijay. Saan ka rumrumwar, tadi pa'y si ka apag problema Kasta, agtungpal ka, no di mo kaya't amasaktan ka kanyak. Saan mo agam doon ti agipulong ka ni dadim? No di mo kaya't nga irwar ko tadilam tatagtadat. Ipakan ko iti pabo di tarwar. Nawata? Kasta, jak kaya't dinakuti kan pananawang ubing. Mangan maturog ka lang di takwartom. Baglakit din. Ta iti kabayat ko dito Saan ang nagipulpulong day ta nga abnormal, tamabutang kanyak. Saan nga amu ti amana, anarang gasak iti day ta nga ubing. Pinagturpos kan inser kakas nurse iti pribado nga ospital ti gayem ko ani Dr. Brad. Masapo na siya pa iti mangala iti sweldom, tapno makasubad kamot kanyak. When, auntie? Nasaya at tamaawatan nak. Siyak tinang padakkel ken nang paadal ken ka. Iso arumbang a siyak ti mairanod. When, auntie? Mala, ingkangarudon agluto, tamabisina kon. Inak pa'y sukatan to'y puraw nga uniformik, auntie. Sapay talo na ang tipagsinsinno katak nga uniformik. Anya pa'y laang ti may bagam di tatalo. Naimbag kasaan adudwalaan. Nagsweldo tayon. Ngam apay analiday ka, friend. Nagsweldo tayo nga agpaiso. Ngam adda di mo pa'y amo ang mapaspasamak kanyak. Saan ko ngamin nga imbagbagakan ka? Ha? Ada ka di rumbang ama-amwak? Saan asyak ti mangal-ala iti sweldok, friend? Ni Auntie Sarah. Numapan ka ni Dr. Brad. Itadmat ni Dr. Kankwana ti sweldok. Ha? Apay ani nana, Sarah. Sweldom dayjay, friend. Tapno makasubadak kano iti panang padakkan. Kan panang paadal na kanyak, friend. Ay, una yan ngay. Kaslay narambid na ka negosyo no kasta. Ubingak pa'y lahang idi kat naranggasan kanyak. Agtungtong palak mat iti amin nga ibagbaga na. Umay ka di opisinak. Taday paramid ko kan ka. Ita ka din, doktor? Una, sumaruno ak ija madamdama. At dapay alak ija ayan ti nurse station. Umuna ka rodan, dok. Okay? Linisam to basitan ti lamisan kan tugaw ijay. Matungpal, dok. O sige, inak nga rodan. Doktor, apay nga inlak yung matantiri daw. Nagtulagan mi kani antim nga ingatok ti sweldom. Ingatom ti sweldok, dok?
Apay nga sit ganak. Awan matibaka mo. Noan niya man ti aramiden ta ti opisina. Saan ka di? Di ka umasidag. Saan kan nga agkadkad? Kuna ni Antim akasapulan na ti kwarta. Da kayo ti rumbang nga agtungtong. Noan niya ti aramidan nyo kan ni Auntie Sara. Di da ko maibibiyang. Dito kayo. Ops! Di nakatarayan. Tanalpasan nga inala ni Antim ti kwarta. Anya, ibatanag. Ti Florera, ipakul ko iti ulo no. Ayok ko, ababay! Nagsakit ti pinangur mo. You are fired! Umanaw kan dito'y ospital ko. Aray ko. Anya tinapasamak. Apay nga agtartaray ka nagapo dita opisina ni doktor. Pinanggap na kapagaramidan iti madi. Pinakulak ti ulo na iti Florera. Kat pinapanaw na. You're fired, kunana. Anya? Awahan ng trabaho? Kasta nga rod, friend. Anya nga tatibagak ka ni Auntie. Ibagam ka di tipod no anapasamak ka ni ikit mo? Nagtulagan dansa. Taiso ti imbagan ni doktor. Ingato na kano ti sweldo. Kapo iti kwarta? Uray pagaramidan na ka iti dakas? Kaslakastan, friend. Papanagitahan. Isigurado nga agungat ni Auntie. Numamuan na nga inikatnak ni doktor. Hello, Doc. Nakaawag ka mat. Ada ka di bagayo. Ayok di tarakan mo. Imbag ta plastik lang di Florera nga impakul na iti ulog. Ay, nusarming day jay, jar. Esos, matangran ti ulog. Anya, naramid ni Eva ti kastakan ka, Doc. Inikat ko dito ospital. Ibaga kadag iti aming amamok iti ospital kan klinik dito syudad. Asa na nasaya ti aramid na. Tapno sana makastrag iti trabaho na akas nurse. Sinalbag da ya babae. Makaraman kanyak da jay no sumangpat diti balay. Awan babay na radya tarakan mo kunak manen. Kita man makasarak iti trabaho na. No sana makasarak iti trabaho. Aguyas to akasla ulag iti rigak na. Anya tinaramid mo ka ni doktor si ka babae. Rumbang lang tikas jay kan kwa na, Auntie. Jak ipalubos a pagaramidan na kitid takas. Kat, kasano nga ron ita? Tadi kan makastrak iti trabaho. Ha! Pumanaw kan diti balay no awan mo't laang pakairanudakkan ka. Panaw! Alaak pa'y nga ron dagiti gamit ko, Auntie. Jay gamit mo akas nurse? Sige, dahi tati alaam. Ngam dagiti na dumagin at gatang ko akawas mo. Saan mo amaala? Pumanaw kan ditoy. Naumaakon kan ka. Nang runa, tawan mo't tan trabahom. Padasa ka mapan ija balayda, Jenny. Padagasandak mat siguro ija balayda. Jenny, mabalin ka di apadagusandak pa'y diti balayo. Kabayatan nga agbiro kak iti trabaho. Anya ka diti ko na niikit mo kan ka. Pinagtalaw nak. Tawan ka nun ti pakairanudan na kanyak. Tawan matan ti trabaho. No pinagtalaw na ka, ayan nga ron dagiti kawas mo. Day talaang mat nursing kit ti awit mo. Di na kayat nga alaak, friend. Ngamin, iso ka no tinanggatang kadagijay. Nalabas mat day jay nga ikit mo. Diyak pa'y nakakita iti kasta klase ti tao. Imbag lakit di tada ka nagkamangak. Ngam ti parikot ita. Anya at trabaho ti sarkag. Ada nakaibaga nga inawagan ka no amin ni doktor ti gagayem na.
Adida ka kano alaan no ag-apply ka kadakwada. Pinadakas na ka. Wen, friend. Kastamot lang tinaybaga na kanyak. Idi pinangur ko iti Florera. Addan na dangran akaw, boy, boss. Addan sa kano kinamat da alobo amang dangran kumakadagiti urbon. Isu ana sugat. Ay, titirikat na. Mapanag iti adda signal na. Ta umawag akit mangagas. Uray nurse lang kumati adda dito eh. Bayat ko man no addan nurse nga steady dito, boss. Nabayagan na dito ti kayat ko. Ngam saan akayat lagi ti nurse ti umayag trabaho dito eh. Naibagak arancho ti pagtrabahoan da. Sa bagay, no rancho kunam kadagiti nurse. Ket ti amuda, ket kasla naranggas, wano awan disiplina dagiti cowboys iti rancho. Iso amarigata na kamangalay ti nurse dito eh. Ti kayat dagat ospital ti pagtrabahoan da. Saan kat arancho? Oy, naliday ka si Mangpet. Awan ka di tinasara ka matrabahom? Jack manam mo. Ngam no itad ko ti bayo data kiti pag-aplayak. Di dakmat kayat no mabasa da tinagan ko. Amangan no aramid ni doktor kan tiikit mo ti amin. Ada ka bagyak ako, boy. Anang ibaga akasapulan da kano ti nurse. Sa dinaday ta abanda, friend. Ano sak? Basta alaan dak akas nurse. Awan ti mayat amapan ijay, tasulsulinak. Rancho ijay. Rancho? Kaawatan alalaki ti trabahador. No rancho. Ngam, nakunamat ti kabagyak, disiplinado da kanumat ijay. Ngam, awan ti signal, tasulsulinak kat nga rod. Kasano ngay nga rod ti mapan ijay? Aglugan ka kano iti bus, kat dumsaag ka iti maysa nga ili. Agpaytulod ka kano iti tricycle amapan ijay. Ado nga ta ti tricycle ijay? Kaaduan na kano, kat kabalyo ti pagluganan ti umunag kan rumwar ijay rancho. Sige, friend. Ipalaran ko ti mapan iti terminal ti bus. Imbaga tinagdamagak. Aman mano kano ti aglabas ijay abus ijay abanda. Taman mano kano umat ti pasaheros. Agurayak kano iti dua nga oras. Sapay adda umay abagyo. Ay, maabutan nagtukit din iti bagyo dito terminal ti bus. Ay, Diyos ko, tulungan nak. Awan pa'y kwarta kan kawas ko dito eh. Diyan lang basit nga inted ni Jenny, ti adda kanyak. Ti babae iti terminal. Anya ter aramido na ijay. Madlaw ngagsang sangit. Asit kakman. Amangan no kasapulan na titulong. Miss, kasapulam ka di titulong? Apay nga da ka di ti terminal. Kat, ada mapaspasungada na bagyo. Mapanak ko maijay ili ti San Vicente. Nga manmano ka no ti mapan ijay abus. No ijay apasad, manmano nga agpaiso ti boss ijay. Ta damay mayat arota apag naanag ti bus. Mapan kapala ti kasit gan a hotel. Ta inton awan bagyon, ituloy mo ton ti mapan ijay San Vicente. Awan kwarta kapag hotel ko, sir. Urayak lang at ti kaadda ti agbiyahe. Nalabit nga i-cancel na ti biyahe, no kasto nga da bagyo na. Kasta ka di, sir. Kasano ang karudan? Nakakaasid siya babae. Sabi na pintas. Ha? Adda igam na a nursing kit. Di ko na siguro di kayem mo ang makasarak iti trabaho na, kas nurse. Kaasi matigayam ko, doktor. Nasing patigayam ko. Anya na singpat,
kat pinangur na ti ulo. Apay a pinakulan na ti ulo yu, sir. Ako, jaka mo ada siguro samsamantong na. Samsamantong ka, no? Kamu, no asino ti ada samsamantong na kada kayo? Anyat itantanamitin mo. Awan, doktor. Sige, tayo nakpatumaran ti pasyente. Agore ka. May saka ka di nurse, miss? When, sir, agtrab-trabaho akiti may sa pribado nga ospital. Ngam, inikat na, tapinakulak ngamin iti Florera. Tapagaramidan na kuma iti dakas. Anya? Awan ka ti kabagyam ditoy? Adda, sir, ngam naranggas kanyak. Gayam na tinasaw a doktor. Kan ti paikit ko ti mga ala iti sweldo. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ngamin ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa ilang iti may sa hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakkel ko na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas na napauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa ilang iti may sang hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Sir, imbagak mat itayan nga awan kwarta. Sa anak ka sa tao. At damasapol ko kin ka. Kat dayta ti pagsaritaan ta no makadanon ta iti hotel. Umahin ti todo kan angin. Sumurtak nga ta iti saan ko nga mo. Kasanuak dito no pumigsa ti bagyo. Tapno mapunas ti buteng mo kanyak. Adto iti aidik. Mabalinlak nga darom nung pagaramidan kay ti dakas. Mapantan, petne, agtudon. Sir, muda ka ka ditoy, ta sinabat da ka? May salang asaom kat agtungpaldakan ka. Masapol nga agtungpalda. Tamay sa akat nga roda parokyano. Saan ka di? Sa bali mat tinay matangag. Insa ka na anda adagos iti makan. Karamanak pa iti makan nga inda sarda. Apay abuy-buya am latan ti makan, miss. Mangan kan, bayat anapudot pa'y. Amok amalamin ka, tanabasa ka itay. Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. Ibaon ko ti may sa kanagiti crew ti hotel. Makita ket agkasize kayo. Mapan gumatang iti arwatam. Makita ket awan arwatam. Nabati nga amin ijaayan ti ikit ko, sir. Di namatan kayak nga itad kanyak. Nagdakas matan na ita nga ikit. Nakaawag kayo mo, Dok. Anya ka diti ibagayo. Saan ka diyan na pandita di ka nakamatarakan mo? Pinagtalaw ko kat saanan ang nagsubli, Dok. Masiguradong agrigat na jay. Tawan ti mga lakan ko na kas nurse. Dangan tumot nga minday dya babae. Masurunak. Anya nga ita tinaganap na. Pagbabawian natin na ramin na kanyak. Agasan ta pinakulan ng iti Florera.
Nagtured. Ladingit at tinaramid ti kaanakak, Dok. Saan mo matabasol di basol na? Ngam dyan ako nakon. Saan na makasarang iti trabaho na dito'y syudad? Day tati maganab na iti kinadangana, Dok. Kimaro manan ti abnormal. Akuray ka man tayo nakdisiplinaan ti loko. Hoy! Kayat mo ti mabaot, ha? Saan ka din nga imbagak nga agsingsingpot ka? Ni Daddy, masapul ko. Saan sika? Umariwawa ka! Kayat mo ta ipakagat kay ti baka. Saan yaya? Butang siya. Maturog ka nga rudan. No di mo kayat nga ipakagat kay ti baka. Amom ka din no ayan ni Eva. Awan ka no mat iji balay ni ikit na. Saan ko nga mo, doktor? Kaya't yung kadimanan nga alaan akas nurse, doktor? Apay ko mga alaag. Nambar ako ma. Apay nga rod anamdamagan yun o sa dino ti ayan na, doktor. Damdamagak lang. Siguro agrig-rigat itan. No di na ko mapinakulan. Mayat ko matitrabaho na ko nakmanan. Di na imbaga kanyak no sa dino ti papanan na, doktor. Nalabit nga dan nasarakan na trabaho na. No dito'y syudad. Awan lat amuhon. Madamag ko man, doktor. Apay ka di akasla pakaragsakan yo. No agrigat ti nakakaasi agayem ko. Adak tuk-tuk-tuk. Asino nga ta? Inakilukat ti ridaw. May mga bigat mo, miss. Nakasagana ka din na mapanid di San Vicente? Sir, amuyo ka di ijay? Ije ti ilimi. Ket mapanak iti rancho. Agkasapulan kami iti nurse. Iso na lang tanasolinak ta rancho kat nga rol. No kasta, amuyo ijay, sir? Siyak ti aking kukway ti rancho. Ket alayan ka kas nurse ijay. Agpaiso ka di, sir. Alaan dak akas nurse ijay? Idi nakitak ti nursing kit mo. Amuklatan amay saka a nurse. Kasapulan da ka iti rancho. Agyaman ak unay, sir. Ay naimbagdada kayon, sir. Kakaasi ni Axel asangit, tawan kayo kano. Kakaasi ka na ngay ayo kun kuana. Kasta ka di. Isurum ti kwarto ni Eva. Kabarbaro akadwa tayo dito rancho. Sige, tainak pa ayan ni Axel. Awan, sir. Itatala ka parang ni boss. Asino ka itayan? Siyak ni Eva, ma'am. Kuna ni sir nga alaan na kano akas nurse ditoy. Anya? May saka an nurse? Nagkitaan nyo ka ni boss? Ijay terminal ti bus, ma'am. Nasingpat at talaga ni Sir Jeff. Tinulungan nakpay. Napintas mo't day adang na. Masapol adadael. Tapno siyaklat na ti bida di ti rancho. Ala, umay ka. Intay ti imbaga ni boss ak kwarto ti nurse. Dahito iti pan nakasalas. Dito iti ayan dagiti ag-agas. Iji abandamot ti kwartom. Wow! Nagpintas matan ditoy. Adda bukod mo CR kan banyo iji abanda. Makita mo't siguro, tasaan ka mo't abulag. Agyaman ako na iti panang isurom iti pagyanak. Aday bagakan ka, saan ka pa'y lawlawan ka ni boss? Babaero day jay. Babairo, kunam? Pudno ka di dayta, ma'am? Ibagak ayamot no sana pudno. Sige, ditakan. Tadaram idak ijayan ni boss. Kapin ano nga ta ni Sir Dayja babae? Naturay nga agsasaw. Nasiputak pa ikit din akino silapan nak. Idirimwar di pan nakasalas.
Apay nga ta. Naimbangal daw yo, madam. Da kayo kanugayam ti kabarbaro anders mi ditoy. Naimbag abigat mo mat, Manong. Siyak ni Eva. Awagan naklatan itinagan ko. Sa anak anarwam maawagan iti ma'am. Siyak mat ni Danny, ma'am. Ti right hand ni boss dito'y rancho. Di na ko man awagan iti ma'am, Manong. Kayat ko, no awagan naklata itinagan ko. Sige nga rod, Miss Eva. Kat sapay la kuma, tamagustuan nyo ti makipagian kada kami dito'y rancho. Nagsali, iho. At iti chocolates mo. Apay, bayag ka ngay, Daddy. Nabayagan na tadain nalak akadwa tayo diti rancho. Mangagas ka iti masakit. Kano na masugat, wano maaksidente. Saan ka man panaw? Butanga. Asino ti kabutang mo? Oh, baka, pabo, agkagatda, Daddy. Kasano ko mga kagatda? Kat di mo mo't inaas-asit gan. Basta butang siyak. Butang siyak. At damot niya Yaya Marta akad kaduam, saan ka di? No! Uy, uwan gayam, Daddy. Si kamot ti masabot ko basang. Amo makadino ayan ni Eva. Saan mat, nana? Apay ka di? Dinamag ko laan. Saan ko ngamin nga ambo no ayan na itan. Ang mga no nakabirok iti trabaho na, nana. Nada trabaho na. Apay nga rod at di man la agintrega kanyak. Anya kumati intriga na kada kayo, nana. Lipata mong tinaybagak. Ditakan. Kaya't naman siguron nga ikan ni Eva iti kwarta. Nabayag lang nga ruden, nga iso ti umawawat iti sweldo ni Eva. Puskol ka ti rupa na abakat. Rimwar ka mat, Axel. Itamang pay. Adda ngamin, Daddy, Tito Dan. Saan dak pakagat baka kun pabo? Ha? Kumagat ayamat ti baka kan pabo, baro. Kagat kano kuna Ha? ni Asino Wawaw. tinangibag ang agkagat ti pabo kan baka, baro. Lilipat ko nang ibaga, Tito Dan. Anya? Mabalin ka di ang malipatam tinangibaga, kat ubing kapay. Basta, isuko na. Lipat ko kano. Butang siyak ang kuwana. Asino akan kuha na tidakta ka matang, baro. Ako, mapana kayan, Daddy. Nimbagtanda kayo dito ruwar, boss. At daman pakas daawak itimbaga ni Axel. Kabutang nakano ti baka kan pabo, tagkagat. At damat nadakamat na kanyak may papaniti dayta. Agkagat kano ti baka ken pabo. Apay nga ta? Dayta nga ron ti pakas daawak, boss. Naibaga na pa'y, ako nakano ni kwa. Kabutang nakano. Agam, di naman ibaga. Anya nga tati kayat asawan ti ibagbagana. Noawan kayo, kat jak pa'y makita armuar, boss. Nga may mayat no rumwar tapno agwat-wat. Idi imbaga, nga apay nga italang ang makitak arimwar, kat kunana, adda ni daddy, kunana. Noawan ka no, kat kabutang na tibaka kan pabo. At na nakita ka na panigaya ni Miss Eva. Masakit ka din ay, Jay? Naabutan iti bagyaw, iji akaadaywan apa sa tirancho, boss. Agpanateng ken aguyak, tanagpudo ti panawan, sakbay ang nagbagyo. Dakkel nga paiso ti maitulong ni Miss Eva di rancho. Boss, saan nga ta makatulong ka ni Axel? Ha? Alam, sa bali ti kasasaan ni Axel.
Saan ka ding adda kunada nga speech therapy? Saan mo't ang doktor ni Miss Eva? At dalata mo dagiti nurse, tapasat mo ti trabaho da, boss. Uray saan da doktor, at dalat tapadas da maipapan iti dayta. Padasik man nga rod akasaon ni Eva, may papaniti dayta. Adamanan papanak iho. Dito'y kapaywan. Daddy, saan si Kapanpanaw? Butbutong siya. Asino ka diti kabuteng mo? Butbutong siya nga ron baka, pabo. Di nakamot an anon ti baka ken pabo. Basta butbutong siya. Saan si Kapanaw? Adamat ni Manang Marta akan duam diti balay. Basta butbutong siya, Daddy. Butbutong siya. Saan si Kapanpanaw? Apay nga taakas to'y ti anak ko. Anda ka ni rumbeng ang maamuak ang mapaspasamak. Adda ka duwa ni boss nga ubing ijerwar. Agpag na pagnada iti arubayan ti pan nakaklinik ti rancho. Asit gakman ida. Naimbag nga oras yo, sir. Hello, boy. Itala makita ka Barok. Iso ti anak ko, special child. Ang mas daawa. Tano pumanawak at kaslad na kamuteng na. Ibaga na ako magat kano ti baka ken pabo. Sir, saan ka di atin ang dangran ti baka wenno pabo? Amangan mo't no na trauma. Saan mo? Ken sana puno sa rumrumuar kano no awanak. Adda kano lang iti unag ti kwarto na. Amangan mo't no adda kabutang na. Kasta nga ta. Anya ko mati kinabuteng kan nakatrumaan na. Masapol ang mapaamok ti anak yo, sir. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo. Ado nga min ti pabo yo iti asidag. Matulungam nga tati anak ko, Eva. Jack maikari, sir. Ngam ikagumak at tulungan ti anak mo. Matanawak na pandasar iji klinika. Agsasauda kada Eva, kastamat ni Axel. Ay, sana mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtrik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang tadda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae diti balay ni Sir Jeff. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Matanawak kat napandasar iji klinika. Agsasauda ka ni Eva kadwada ni Axel. Ay, saan na mabalinda ito eh. Jack kayat amaya sa dagtirik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang ti adda diti rancho. Jack kayat nga da sa bali a babae dito'y balay ni Sir Jeff. Masapol ang mapaamok ti ubing. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo, sir. Matulungam nga tati anak ko, Eva. Saan ko ang maikari? Ngam ikagumaak, sir. Makipagyan ko maditi ayan ko ti ubing. Saan ta kumapaya biglaan ti ubing? Amangan no mabutang wano mabain ken ka. Saan ka pa nga rod apo mampanaw, sir?
Kanayon mo nga ipasyar dito iti ubing. Tapno umamo kanyak. Sige, arami nagtimbagam. Iho, agsublita na di balay. Mapanta iti ayan ni Yayam Amarta. Saan, Dan? Dito itapay. Dito itapay. Barok, saan mo ka di akayat ti mapan ije dakkel abalay? Agsasarunot itong agtiubing. Umay ka nga, Rod. Awan ti pasyente. Iso nga agay-ayam ta. Kayat mo? Adda naluk ng abula ditoy. Agpinasa tayo kadadadim. Sige, pasam kanyak. Pasak mat, daddy. Daytoy. Sige, ibarsak ko kan ka, ha? Ha? Si Pawam. Sipaw ko. Babarsak ko mat, kan ka, daddy. Oh. Saan si Pau, daddy? Bangking ba't ngamin ti panay barsak mo, iho? Barbarsak mo matyak. Barbarsak mo matyak. Alita, si Pom nga ron. Yay! Sipaw ko manin. Barbarsak ko mat, Miss Eva. Oy, sipaw na. Laing-laing Sinalbag. Matan-awak dito nga agaayam dakit din nakaslaubing ijay. Surunkon. Oh. Apa nakarupangat ka amangkit kita kadagiti talo. Ha? Nakarupang ang takmot aya. Naira na lang ang nakagat ko ti dilak. Nasakit. Ita lang ang nakitak ang naragsak dagiti agam. Saan ka ni? Siguro agpakalaing mo tayo babae. Anya nga taaya ti aramida. Tapno saan nga agtultuloy ti kinaragsak da. Ala. Ingkamat idiayan da. Tapno makiayayam kamat kadakwada. Ha? Ni, wan nga agpaiso. Mapanak ijay. Tanalpas mo ti trabaho. Mabalin ka di mo ti umay agbuya kada kayo. Daddy? Apa ingin marakop ka mo tan kanyak, iho? Babanog siya kun. Daddy, panpanautan. Nadlaw ko akino silapan ni Marta ni Axel. Idi marakop iti amana. Sige, Eva. Mapan kamin. Tama pan aginana ni Axel. Masapul nga agsukat pa'y nga umuna ti ubing. Tanabasa itilingat, sir. Manang Marta, in ka mangiror iti pagsukatan na. Wan boss, matungpal. Ala, umay ka naksal. Ingkat Daddy. sukat. Daddy. Apa ingin narakop mo ti lupok, iho? Umay ka, Axel. Ingkag sukatan. Diyak, kaya't tinaramid mo itay. Kaya't mutakilawan ka. Saan yaya? Sisingpet siya. Ibilin ko asaan ka nga umasidag iti day nga Eva. Bruha day jay. Kagatan na ka no awan ti makakitkita. Nawatam? Kasta. Agtungpal ka akanayon iti ibaga. Tapno nasayat ka kanyak. Alisto ka nga agtungad. Nga masapol atong palam ti tungtong edam. Nawatam? Makitam no di kayo pagtimugan ka ni dadim no agipolong ka kankwana. Da kayo ba't gayam, doktor? Da kayo ba't dito'y palengke? Lumabasak lang dito tada klinika tigayam ko dita si Dag. Papanap. Ada ko magatamag. Ngam awan matan kwartak. Isuasaan ko na nagatam. No kumadapay ni Eva iti poder ko. Ay katada ko mamanan sweldo ng alam. Awan matan iti ospital ti kanakam. Doktor, mabalin ka diti. Umutang iti kwartam. Anya ko matipagbayad mo. Katawan matan ti trabaho. Awan matan ni Eva nga agsusweldo ng alam ti sweldo na. Ala, dita ka man langan. Naglastogan dita, doktor.
May dugmam ka kuma. Amok nga ado ti kwartana. Hindi payag pautang. Taawan ka no't pagbayad ko. Ni Nana Sara ti masabat ko. Nakamisuot met. Apay nga ta. Si kamot gayang basang. Di mo ka di pay amo, no ayan ni Eva. Saan mat, Nana? No saan niya pinapanaw? Di adapay ko ma dito'y lugar tayo, Nana. Tanangem ti panagsasaom, tadi mo amo tinapasamak. Anya ti saan ko nga amo, Nana? Ti kadi dandan ni panang loko ken kuana ni doktor, Nana? Saan ka nalabid unay, no di mo kaya't ama itulad ka ni Eva? Agyaman kayo tanasingpet ni Eva, Nana. No agdarum day jay, ket karaman kayo. Dakkel ti sungsongbatan nyo itilintag, Nana. Ha? De, anya ko matisong batak itilintag? Di ta ka man langan. Dinardaras na ti pimanaw. Taam mo na asaan anaing kalintagan ti inaramid na ken ni Eva agayem ko. Mapan kami iti ili ita. Pakikita man ni Axel no rumorda ka ni Marta? Rumor kayo, sir? O sige, takitaag to ni Axel. Mapanak ijay dakkel abalay. Tamapan ko man pa siya rin. Agyamanak. Nadlaw kong amin ang nalagaan tirik nanakin ka. Sige, tamapanak iti ayan na inton madamdama, sir. No kaya't na akit ure umay kayo dito ayan tidagus mo. Mayat lakit di dayjay, tamakawatwat. Tapno saan akas jay, akanayon latan ang nakakulong ijay kwarto na, no awan kayo. Sige, patuluyan mi nga rodan. Kadwak ni Dani, kan kidad duma a cowboys. Jack makita ni Yaya Marta. Mapanak iti kwarto ni Axel. Axel? Axel? Lukatang mantiri daw, Barok. Bit lang. Miss, Iba? Mapanta balay mo, Miss Iba? Ijay ka di klinika, ti kayat mo asawan, iho? Uwen, Miss Iba? Daras? Dinak nga ron iguyod, Amangan no may galis ka. Saan, Miss Iba? Daras ta panpanaw ditoy. Madlaw ko nga adda kabutang na ditoy. Anya nga ta? Urayan dak dito tadala ba si Papanak? Papanam ka de, boss. Sikrito mo't Ha? At ngamin kayat ko sagutan. Amo kung ti kayat yu asagutan, boss. Uray saan yung nga iba kakanyak? Kasanungay nga mo. Ha? Nadlaw ko, amanipod adda nurse tayo ijay rancho. Simabalin ti ganay gayo. Kanayon kayo anaragsak, boss. Dakas ka di? Awan mo't asawa, kan balasang mo't tao. Ti salud-saud. Kayat na kayo nga ta, boss. Jak mamati nga awan kontak yu ka ni Eva. Kasano ko ma? Kat saan nga intad ni Nana Sara ti cellphone na? Awan siguro pa ti cellphone na. Talangan ang makagatang. Katawan pa'y siguro ti trabaho na, doktor. Kaya jay, ti maganap ti agin lalay nga tao. Ita, agrig-rigat siguro. Maasi akin ko na, doktor. Awan mat amok abasol na. Masiguradok asaan abaybay ang tiapo. Tanasing patmat a tao. Nga ta, saan na nasingpet ti tao amang pakol itibus na. Masigurado, agrig-rigat na jay. Axel? Kayat mo ka dita ag-drawing ta? Drawing? I-drawing mo dita, no anya ti saan mo akay kayat. Kan, no anya ti kay kayat mo, ha? Ag-drawing ta adwa. Kalpasan na,
Ipakita ta iti tunggal maysa ti drawing ta. Aday da. Ag-drawingan ni Axel. Kita man. Noan niya ti kay kayat na. Gandi na kayat. Ayan nga ta ni Axel. Awan mo't iti kwarto na. Sigod mo't asaan arumrumwar day jay. Kabuteng nak ng ibagak asaan arumwar iti kwarto. Hoy, makaraman manen day jay nga abnormal kanya. Ita, nanayunan manen ti trabaho. Tamapan kukit din birbiro kanday jay nga ubing. Axel, iho. Kita man ti drawing mo? Ha? Lalaki kan babae ti drawing mo? Nagalas ti panang drawing na iti babae. Idinto tamayat ti lalaki. Kat ginusugusan na ti babae. Iho, dahito ka di lalaki, ti kayat mo? Uy, yung babae. Daddy, ti lalaki. Sing-singpet. Sino tinauyong a babae? Sino ka di ti babae iti drawing mo, Axel? Awan? Awan. Saan ka nga agbutbutang? Ibagam kanyak. Saan ko nga ibagbaga iti sabali? Basit matakahunday tabaws. Cellphone samat. Wan, kasapulan unay tiners tayo daytoy. Iso na lang, tamasapol ang mapanintayan ti da signal na naaramatin na. Day tatirigat na ijerancho. Narigat ti signal ijay. At damat ka di signal no daduma iji terasa ti second floor? Ura ije rooftop ti klinika. Pinadas ko. Da signal, masapol nga ibirbiro. Kasta ka di? Diyak pa'y pinadas, taman manuak nga minamapan iti rooftop ti pan nakaklinika tayo. Kahit agsubli tayo ka din jerancho, boss. Wan, ayan ang iti kabalyo tayo. At dada iti sirok ti kakaykaywan iti asedag, boss. Entayon ijay. Ijay ngamin ti ayan ti adu aro out akanan dagiti kabalyaw. Adda kayon, sir? Daddy, ada drawing ko. Kita ang ti drawing na, sir. Day ta kanu lalaki ti kayat na. Ti babae, kat kagurgura na. O sino ti babae? Ibagbagan ni Axel, anauyong tinasao a babae. Ididinamag kuno asino. Mabutang matamang ibaga, sir. Kan nagsangit pa'y. Iyo, ibagam. Di na kaan-anuan no asino man. Pakagatnak mat baka kan pabo. Anya? Sir, start dengan tapay lang apagdamagan ti ubing. Saan taunay apagdamagan? Tamadlaw ko kat talaga nga adda kabutang na. Inton maminsan manen. Saan sama ta mabutan ka? Mabalin ka di nga agyan pala ditoy? Wen sir, ariglado. Nasingpat mat ni Axel. Nakita mo ka din, Axel? Awan mo tan. Kasangsangpat mi. Damagam kanyak ti ubing, abang bantayam. Kadwam ka din isara si Mangpat? Taisukot nga rod ti kadwak arimwar. Alangan asumang petak, asaan ko akadwa. Ay, napanan nga tanday diyang abnormal. Anya ti bagak kanibos na makita nak maawan ti ubing. Anya nga min ti inararamid mo. Tadi mo nasiputan no napanan ti ubing. Adda nga ro di kwarto na itay. Imbilin ko asaan arumwar aging gaajak mapan iti kwarto na. Anya? Kayat mo asawan? Agigyan laang iti kwarto na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawa sa napauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.